hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atombanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu ngo ya mutu muzitwa kuyanga mchechi batu bavulu na kulikonekela neza eno akutu kalunga nkonekela shirishana kumana chize chiku mo Mungu nevo muona hanjika twalenu mazukuma tunga ejima aheseki mutena wakuito nyekela ejima aheseki. Aloma chapter 3 verse ya 23 na kushika 24 nao mulonga antu ejima na aputoli anakanganyi kushika mwashikila lubanjula kulema kwanza ambi akuyiyingishana kuitena alonga na luwi lwindi chawana na kukula kwekala mudi Kristu Yesu. Mkumini nako mukanda wa masamu chapter 32 kutangila hawanu na kuimena hachibalu cha mchiedi nao na kore kieno ananakenu mulonga windi anabutiri unshidi yindi na kore kieno umunchu akabula kwinka umulonga wakulu wakudi Yehova hakweti makasu muspiritu yinduku. Mkumini nako kukumishana mkanda wa ililu chapter 17 kutangila chibalu makumi asachu 30 nao nzambi wadiwili oinyaka ya kuyamba hakuinza katataka na leji antu ejima kwejima nindi abarumuki munyichima mulonga na ashimde ifuku damba kasompesha imachunga mwalonga neyala anafuku lidehi mweno muna koleshimu dehi kudi antu ejima na nochu chana musanguliyi mudi afu tunatangi nao yashikene na aluvale hota hindi tunatangi nao yashikene na alunda hota hindi nao yashikene na antu amchidinyi antu ejima hela udika lunda hela udika luvale hela udika chokwe kaluchazi hela udi muvemba munyanja muntu wejima hano amaseki hela chinderi hela muntu wila ma Japanese a Chinese ejima anafuna mulonga kumenso anyi anzambi ansango ya yuma anyi yanshidi dichinshidi yeni ichienjiri ya maseki tunatangi nao yashikene antu ejima mulonga alundadi wavulu mwini hohu inehi na mulonga antu ejima aputoleri tunakiruki tunafundisha ntesha hanyima kumukanda wa Roma chapter 3 na verse 23 na 24 naudi mulonga antu ejima anavulumuni anakangani kushika mwashikila lubanjula kulema kwanyi kwanza ambi di kushimuna hanu amaseki kudu antu chi anachoeshi kushika mwashika chipimu cha kulonga kwanza ambi akumwekana kosindi mulonga antu ejima anekari akakuvulumuna mukwenu leru na achoeshi kuya chuma hikombi ikwishi halo shwela nga ujira kumenso anzambi unabadi kumkwayodi ejima anekara kwanshidi ilanga kavulu neguri mukwechu una kwatu kwishi na kwiya nshidindi na mweka ni hatoka hela na mkwatu muujira
nakwira uvumbi dimu kwanshidi netu echi tunabulu kukwatewa na uvumbi tunekali alonga mwitongojoka yetu ilanga tunu kumeso anzambi ninona mbanda wamwe na waita haloshi wavala kwijitoloshi mwitongojoka ene he iukachi dingo dami asina kami nindi wera de uvumbi mumjimba wei wera de uvumbi mumuchima wei lichao sheri mwantesu mukanda wa Mateo chapter 5 nindi munchukutala mumbanda la meso akumufuira mumuchima windi na kami de ini nindi mwitongojoka kudi nzambi chinga ushika ukusompesha hela muntu wa mumbanda insangwe itongojoka bane yekala hona wakatataku ni akama amani wena chukutara weya la kuishi na mweka nchuwa nindi yai muteno diwame indi mwani hakuira mweno munawa tunavuru mundegu meso anyi anzambi dichi hanu hadi kufona mulonga kumeso anzambi hadi nawa chengi niku yinga nema zichu natangi mukanda wa masamu naudi munchu na koleki anelungai ana anakenu unshidi jindi kudi kufona mulonga kumeso anzambi ilanga hampinji yoyimu kudi niku yinga kudi niku zangala na kulunga mulonga nshidi jeyi anajana keni dehi ifukudi na kuinza mumkanda wa iri chapter 17 mtu natangi naudi inzambi wambaka sompesha anchu ejima mukulonga inzambi wambaka sompesha anchu hayuma yabuli kuila huku mulonga walonga inzambi hana atweshi kusompesha mama yami hansa unyanshidisha nami mwani nduku inzambi hana atweshi kusompesha mwana hansa unyanshidi ya mvwali jinduku inzambi wambaka sompesha anchu mukulonga dichwatanga mukanda wa iriru odifuku na udina kuinza inzambu wakasompesha akwanshidi weno wane rujila weno wane atrambi weno wane kare akakwira yuma ya hela inzambi kunetu natangi hanu ichudi hinywa bulade kuya kachuma kamkwao hela manyi munde kufuma kuwansi awamvwali chumumoni mwani mulonga mina dinga kansi neiri manyi munde ni trambila ni kansi wanyanyi alonga mwani imoni tumumoni mwana wabulade kunona manyi mundehu yera kachuma kushikola kapenso kasonegeshi anga he yaude mwanchi imoni makasa amna keni moni makasa di chuma china okenga anga he yaude hi alonga diana abulu kolora makasa chachuwahi mwani dichuti yerndunu komana dinu dimuchi chudaka kutanya necho tunafuna anga na mulonga dichuchuku yinga ngai yeno nzambo chukata na mulonga hayaka kuishi 10 hela 15 inzambo achumweni chuna kunona manyi munde chakubula uchuleja kudi mama tunina oni menji una dawo manyi hinyi amwani kwa mnaenda kuhema kuna munamoni wani kwa cha yambara mama na shima nguizindi ninde zara ndi kuishi mungwa aya de ku sweet ndi kuishi kunjuka kuboja kushikola munamoni hinyuna noni wanu kwacha yame amwana adinga kuwanye naenda kuhema kuda kwechu hakwira mweno mchina wahi chuda kwanshidindi dichidinu hanu nao munchuna okenga kumona kukoleka chinga afwiri kumwana kena nshidi jindi nshidi je ajana kena deta hindi manjum udi hanu nshidi je ajana kena deta hindi akujana kena ngai ajana keneni ngai ne kuosha ne ajana kena de tuleji nshidi je kudi nzamba ajana keneni ngai mwani weriri chuma anyi kuronda kwana kene ama kwa unao neme ni mchipompelu name inzambi ngana kene ndi mkwanshidi antu ya kusakira nikusakira na yingide mwani akudimbirichi ochikwima na mkachika wanchu na kutena nshidi je di kuyinga kumeso anzambi ichi tunete jinetu twera de ukombi ndikushimuna kudinza mchunaika de na umwanya akachoka ya muyulu mwanya inetu ndichichinga tuwani njila muchunatere kutambwira wa mwino nikwana kena kwa nyilonga yetu yejima ngo ya mutu mzitwa kuyanga mchechi batu bavulu na kulikonekela neza eno akutu kalunga nkonekela shirishano kumana chize chiku
nasake yuma Ah, Mungu nevo muona hanjika. imo Aha. Aha. Tale mama nei ama kunkwata na mulo na jai mwaneno mukunjara kuti kukoti nezo chini kuya kukoti ino kuimana iri mwachwala dei ni video kuti sompeshe nezo mwani umuntu ndi waja mwana mwevulio ona sompeshe na kwatu mkwiruka nerenga hi nelo kilindi ndi wamuja nezo ilanga hakuira wani na mulonga chingana ntangi ni mulonga wami ni uti kulonda ndifuna na chundi chini kuya mkoti amana ntangi ni mulonga weshi mana waja mutu na menga mwani ya mnamuja mwana kama amanejo iche insompeshi ingana keni chachieni kwalangana ni amaseki na kudikumba mungana keni mwani ya mnamuja nakafundira mche wanyu kuijuna mulonga una amani nduchi diko una amani ne amni kudana kena kuti sompeshi mulonga wa muna amani nduchi diko kumama kuija mo na kumunyinga chinga ne muntu kana kudana kena mkoti eno na jai muntu amumbanga nda amukasanga nezo mulonga dila ina nadana kena naika heta lola la kumkasunu nani munamone nditi ya mulumani kudana kena kuti nsompe shweru kanshimbi ichenganga wa mwinuko ichenganga ukasunu kako una kuiteja muna kumwena insompe shininde wafo dena anka na mulonga yena weruka deni ndi sa mulonga ndichikufuma muna mkoti chinga nsompe shiyo mweni hakuleji nindi foita kumalo mkanaka nezo ndi mulonga una azati foita ku 20 million kukwata kuipoko 20 million mo uko yakuti akukumba uko anakwenda mama mkoti eno unakani kufanya muya kujele uko ya mjeli nezo hizo unakasikide ichini nzambi chochi nzambi insompeshi anamazi tunatangi mukanda wa iriru na sompeshi de antu age mama seki nini tudi nanshiri ichi muntu tudi nanshiri chinga aimujia da kesi ilanga yeno kanda muntu aimujia da kesi yena nindi na ukenga kutwana ke nanshidi jetu temisheri mwani ndiye Yesu ronda muntu kwiranga o mali konekela Yohana chapter 3 verse 3 chapter 3 verse 16 ngwaweka taso je nzambi kutuzanga atutumishie mwana Yesu Kristo mangana atufile kulonda muntu kumkuwelela o mamufwelela kufuelela na kulikonekela chinapuchuma cho chimwene alikuhandunuka mulamone ndi ndichine hadi chambu enu nena amnu kudana kena ilanga nzambi ndi kukuwelela munova ili chimbi kuanga kufuelela first kulikonekela first lufuelela unaluza nyima mazi mnakoshineni kulikonekela first era kudana kena touch aisona kama mukandani milonga momo mutu alikuweluka wangana neuzekeshi wa Yesu kafuelelako uno himweza muchechi uno nakulikonekela milonga yenyi after kulikonekela ize milonga unomba wane lufuelelo unonyi tieni mwani odi ya kwidi muipompelo ilango ya kwina dina kwilao antu hadi yaka ya ivuru yejimi yakala mukanda wanzambu wa antishi chachu wali mwani amina kufuila kudikwasha umuna mkwao ala kuntishi chachu wali mwani mutalenu antu amavulu mutalenu kechikummanako helachu antu amavulu pai mwani helachu antu amavulu anadinga na kudana kena muchipompelo nshiti hichi nadina uinga wa mwinuko anancho atina kutia muntu kuimana nindi zamanga nake nishijamchi shakami nindi na kumuleja muna ushumkanda wanyi wanzambi nei mukushishika wa mazu mama Yohana chapter 3 na verse 16 bai tuihenge shaka yetu chinga tuiri muna tuleji inzambi bai tongo shoka yetu chapter 3 na verse 16 naudi chaso jeri inzambi kukenga mpata muno muishina kukenga eno na nami netu wayinkeri mwani ndi umuhohu kulonda muntu ukumkuwerera ahetu muhanyaka anasoma kinako muntu ukwiranga o mamufwelela ichikukuwerera na kudana kenashi ichuma chochi mundi hanambuka muku wanga kufwelela chinayi muzena kulikonekela milonga chinadambu ichi nekali chuma chochi ndi mwani ka uno amingwa kulanga question yangu amike mukashiri kwenye atwama ku mushiri mumavu mukakunwa mukakulinga ikaona mono unongwenya aji nawo ngona kuya unona kulikonekela milonga yami kulonda chimwingi yumani
kufuelela jinoni awane mono wa haya miaka yose ni kuikuluwangesha mama ni uno mwani angachili naitikuwa naitikuwa nangashi muneriko na ikombi akurusu alejero nawo kwa mparadisa na mwandesu netu osha linditi oyo mwata amuhulile ngonyo mwata na mukawukangwanu keko eyo wakwerelele mudi Yesu ngonye lelo lino bene wadanekele ndindi wakwerelele Yesu alikonekelele haze bene shilijenyi wadanekele ndindi ngonya Mungu mukakusha muto chinga tuzati shimazo adu mukanda wanzambi bai kusha muitongo joka yetu munamona wamazo anasone kichachwa nao muntu kukuwelela ilange tunetu muntu kudana kenashiti tunovairi izuda momo ngunevuko omomo so nanjika ngunevuko amikoshene yamukwa kulanga imwe yakwamangwa mkumakubanga mutu mwaya kuzengena likonekela mzochi kulanga watu wakashili muchechi uze kaya kuchechi kolele neza na kusokoka neza mukachika yenu bandubwenu amengu musamilonga ngwebile ngolingi ngachilele nguna disande kwa michili jami kalunga nkoneke mwamkumaze kalunga kechi kumkonekelako akumwana kena wani kechi kumkonekelako ngiro yenu mulonga di mulonga muka yo kiye nimwevuna hani ona muntu nagosha ninda mwana kena ndiyanka ya ukombi na laba bene ngweshirika china nshidinzambo washiruka taindire washiruka ne dichudi na kumleja muntu nini eine iruka dena muri mukwanshidi kuna tweshi kudamu inakunecho mkwelele mwana ami Yesu ndakwa neza unokuli Yesu oyo mwatangu konekele ndunte nchuna gosha mnaoshile nezi kuchipompera neza kwa tunzamba nganake nishi ichi muntu gosha ninzamba nganake nishi jamana mamwinde kulinzamba ana mkonekela ali nina muri angachiri omazo ada isone kumukanda nina muri angachiri ona muntu chochi munafuna mulonga kuti nzambi kanda mwana kene chinga kuilanga uno nacho panga chili uno ichona muntu kuinza twatira kushaka manindi amaseki choizunu mukanda wanzambi chumuleji muna oshiyo 1 chapter 3 verse 16 mukwetu chachuwa na moni shidijei ilanga tuna kwira nzambaka wanakeni chinga mukwelele mwanindi Yesu kudana kena wo unshidi ichiko kuinga wa mwinuko mulonga wa mwinanga hinyi Yesu oho nyi bana mukonekela leshi munahezo olufelele mwane oho bana mukonekela ali mumuntu neza ngaruwange shidema kumana kutwana kena dicha sambiranga chikuizanga hakumkwelela Yesu dichi hakuila nshida jana kena muntu atele kwela chumani lufelelo mwanamona mama chumna kudikasa nei muntu nakwelede Yesu nyilonga yindi ichidindana yana kenede bana mkonekela ali ikiko tuna kwanjika ngo tumutu mweza kutembele na kulikonekela tena wadunu mama yeni muna kosha neno muntu akwira mwana keni shidijindi chinga sambira kudana kena kudinzambi yena kwetu nzamba ngana keni shidi shaka ana mwana keni de hakunza duna ukuwelela ikuluwa mwana chuma cha sambira ngai chumanyi ukuwelela ishidishe yetu achana kina ngakwira ngai hakumkwera mwanta Yesu yongunejila diwapweke shirimashi indi kunga kuluso ojo hose nejibo muto momo wili byata bibali ivwa wani kuli ababe chikuyanga ka kuchechi kwenye mwayanga kakandaliko alikonekele unevuni wani kuli weka bene mafuma ka kwimpa uzana kwizanga na kuivwa bene mazu namulozo makaetalola makalikonekela milonga yenyi nevule mazu baze bandumbwe na bamukafwanga ili yeka ili 1 2 mwafuma ka mwimbo kwiza ka hangonya amingu ndese no kutulaelo kalunga ngukoneke ili bihandawe ngahenge bibali kako nguna kulungwa muze nafumuka ha mwimbo na uzeke vile lisuko ko neza ka ngonye no kutukalunga ngukonekele umaka uchi kumkonekelako chachuwai imwevu na inga kiko nguna hulu nei naja imonzi mukoti ananyiki mulonga wakushahana hini kudana kene akunkasuna niko idika mrona dana kene nikuidika chi tongozo kene mwana naja imuntu nisombe shine nindi amna mujaha ni musawo diko nami mwana ngana kene naba mugasa ntutwevanga kole naba mugasa ka uno mwali nganga chiri hati ona muntu ana mukasi de udina ngovu ya kumfumisha muhenyi kuanga uzebene hinyi udina ngovu ya kumfumisha mu wa uchi hazalola hasi nisombe shidi chinateka mwana udina ngovu hinyi nisompeshi ne kuosha nindi enga imuntu ye wamujaha ilanga mulonga wewe na amani funtana mona muntu akumukasa kachi kumukasa ako mona monindi nadingi na kutanga mazumu mukanda wa ili chapter 17
nawe inyoka sompesha anthu amaseki Yesu. yes Aha. nongena di sompeshi wafu ili hanga akurusu mukwapo yingisha na kuyinka anthu wa mwinu hinyi Yesu na kwechuka shimbu mutu mweza na kulikonekela milonga yenyi nejiva Yesu mwamukonekela mushanga mumazu ana aburuku ikala mukanda Yesu mwamukonekela momo mutu neza na milonga tuna ikali na ngwali jambo very good namusakiriza mwaite na Roma mazo a Roma munairuwange shikaka kuri muturezi mwayirukiraho mazi no kuita naitibo wanaka Roma chapter 10 na verse na mwatanga chapter 10 na verse 9 chachwai arunda watu tunachiro wa mundi okay now mulonga ne ukwitesha na kona kei ne Yesu di mwana na kufuelera Mungu mu mutima we ne izamba musangwe mundi afu eyo kwa mwindia yo kuivwa kuivwa mweta na kana kei milonga yenyu umukashiri momwika mbangoni mutu mwatu muchechi mba mwakalikonekela kumaumba abatu uze mutuka bamukonekelele koko hanga apwilanga likio ngwa hulanga kole ankasanga ulio likio le ankasanga ya mutu mukashiri mundenu mwane right pateni kweno kachumo all right mwana good okay twendeni chovu enga bai musweji kuizu mugako tuyenu chovu muntija chuwai wasonekera amazu hinyi John ne Paulo di kuroma okay kuroma Roma Paulo di tienchina kwa chovu mwana Roma chapter 10 na verse ya 9 na audi bulonga ne ukwiteje na kanwa kei munantishi watera kwiteja need the hard question kanwa kei ukazati na kwiteja yumani ishidi omazo na sebe kumukandani kuroma wenyo ngoto tieno ngadeno mwikala babala na wasonga ma bai kufumisha itongo joka yeye na kusha mwizuda nzambo ine tata muda alunda ne tiena amazi ahana asone kinao mulonga ne kwiteze na kana kei ne Yesu di anasone kinane kwiteze na kana kei ne ni dini nanshi endi chumna kuosha chi ila muna mutwambiri Paulo bishina asone kiwani ikuchwamba wani muna twambi mulonge tuna kuhosha chuma china mulonga ne ukwiteja na kana kei watera kwiteze na kana kei chuma ne mulonga mulonga Yesu uyu mulonga chinga mulonga ne ukwiteze na kana kei ne yidi anaoshina watera kwiteze ne yidi dunuchi tienunga mancheni ne Yesu di yinyi mwanta bai nyilongako anasongi na nyilonga oyi tongo joka ya wantu ona ikombe ya kulusu weteje nindi Yesu hinyi ida Yesu hana kuluso ni ikombe chi hapo peruna Yesu weteje nindi udi mwanta mwanta udi mwanta ukangwanu wakanganuka chuma nya kusherecho tienunga chi tienunga tunuchi enuma bosho neno enuma zakulusu mwana yaka bamululilile uze kana mtu kawchika mulala ngomo mutu munongulingana ya shirishamisha afungwe yangu yanasho kutembea so amina kula chengeluhulu kwao eno kanda muivuli enga isa kanda imani isa ngumukwimona chami ukechuka ina kechuki ilanga tuna kubula oho kutishisha omwina hoshi mazwa nzambi okay amina nakuhula nami na ngana je muntu nei anakuya wo muchechi ndi anakuya na shirijindi muchechi na kuwelele nindi nzambi di Yesu di mwanta di chuna muntu kumeswa nzambi kumuta chenu yena pati anakuya muchechi langa yeshi mana kula uvumbi kuya anakuya so na muntu na balmu ndinga
Okay. Eno kanda na kuriure. Ngiteje ni question. To question of Munden. Our mazu muna ten ba muite mukakuye ni mwaileta. Dichi our mazu tuitange no kulonda chukwa shtie ni mwan. Nemu kumuchuma mwanenu nenu yakunlete meji mukapu. Yena kuleta chenga cha kuisukira. No vai mumuleja. Ine. Munakuza chiwahi. Ila na leti mentionate. Ila di yume muna kuoshanu nenu di mucho atera kwila mweno. Talenu. Awa mazu anzambi alonga ashinshika. Mwana isoneke rudi mtu atera kuisendera. Bae tufumishanga kuhera kushamoko. Tunakufumisha kuwahi. Di muna afumishuku. Muna shiru kunawa. Talenu. Mwatena Aroma chapter 29. Tunatanyi udeya. Mlonga neu kuitesha na kanwa kei. Now, kanwa kei watera kuitesha neidi. Yesu de yenye mwanda. Ilanye nenu na kanwa kei watera kuitesha neidi mkwanshi. Chionu nga na hateni. Tukushika na hateni. Tukushika na hateni. Now, hello dinka weyi. Chionu nga na hateni tata. Chionu nga na hateni tata. Ni hateni vejima. Mulonga na muchima. Emwani. Dimu mwamlo ishuma cha chihachi. Emwani, chionu nga hateni. Now, mulonga na muchima. Tutienu mama, tuvenu mwana mama. Mama, tuvenu. Na hateni ngana mulonga na muchima. Muntu wakwira ngai? Na muchima muntu ukukuwelela na kutambula kulonga. Necho kulonga na kanwa. Wetejanga na kutambula wa mwino. Wetejanga duni yumanyi. Chuma uruiru dinawu na kanwa ke watera ugaza chakwita. Dichwa hano nyi enu nonyi mutulweze ocho kwita wa mweta mtu nakana mweta wangachili. Mulonga nao wakuwelela na kutambula kulonga. So kulonga ne muchwa kumutena na walonga. Na longo ngachi omutukana lingachili. China wahinde. Ema twahulisa chihula. Uze mutu namba ngo mutu wa muchano. Afwana ngachili. Echo ancho hano wa maseki. Tuda kwanshidi necho. Ichu natweshi kudamu ine trawenu. China kuosha hana. Ilanga kudiwalonga wenjiri kufuma munga. Mwihuru necho. Yesu washikamini ya maseki chakadi nshidi. Chenjiri ya maseki wenjiri kulonda kwa mwina echo kwanshidi. Ukuchwa mwina ngai. Nindi chinga muntu na mkuwereri na muchima wendindi mwana. Awa mazimu natangi anakushimla nao nei kulonga kwanza ambi kwenzanga ne muntu neringa nei muntu na kuwereri na muchima watera okuwerera chuma. Na kanwa nindi mwana nindi wetejanga muntu chukukuwerera imu muchima windi nindi Yesu dichamwe nchamu afwiriri wetejanga naka nakanochi kuiteja nakanana kutena kuiteja yumanyi inshidiami bai wani niteji wo Yesu na mwiluka amikubalmuka nehi nishini kwila ngai ngatinu mwanta kuiteja nei nidi mukwanshidi hichi nadreshi kukwinga wa mwinuka hichuma chachuwai kwila mwenomu ndisheni mwani chinateka ni mwani ine brother kuiteja nenu tuhoshe ngane mukanda wa Nzambe wahosha nao achina kumwena kane chuna kuditadi kamuna kutunangula wanyi. So mkanda wa Nzambe na wakana kutadika nkali jaji lehi. Ndina imam. Tenjuma chimneri han. Eni muna kenge mwiri mwaya mchima wenu. Ine mchima wa Nzambe. Ine mulonga mkanda wa Nzambe. Nina mindina umukachiu. Chukutwesha kuwana mazu amwi. Oamu. That's why unakufuluka mkanda nao. Mkanda wa Nzambe una secret ya ine nchi. Okay. Tuoshi nao. Enu omo mautilanga. Mwachengi. Amina spiritu ya ocho wautira nga mkanda wa Nzambe nawa mwache so chukutwesha wanyi osho walala ilanga chuma nchatera kutuleja walala chinereni mudina no mwenu mwakwelera namudo muna kulumbira mwachengi mulonga akwilantadi imani chatere kuzatisha imani so akwilantadi imani chukwa sanatu Nzambe watu kwa shiku tutibu tutweshima enga Nzambe chukwa shiku na chukwa shiwani china chungeri mkanda wendi ni mwatera mshakami inamini shakami chutangi muna washi mkanda wa Nzambe chukwa tutweshwa necho mulongeni muna kutwala na mkuiteja wanyi ela mkuiteja wanyi dikushumna akachike chukudumu waluwa mulonga na chukula kuditeja akachike chukudumu wela ngahi mulonga necho na muka handa wa Nzambe unahoshi nao kumona muna kumona na muna kumwesha wanyi kutia muna kutia na muna kutisha wanyi mazu necho mnaditene nuwena wene mulonga hana shimu ni nao nei ukuiteje nakanake nei Yesu anakureje nawo di uiteje mundeni now if you confess with your mouth the Lord Jesus nakanake iteje angane Yesu di mwanta nenu
munakana watere kuti zindi mukwanshidi kwishi ngana kenishidi ja muno kweli wanyishi kwishi ami natakula chihuru iwu Yesu anyamukiri anchu alonga ndi anyamukiri anchu akwanshidi dichi amini kulitena ngahi nami amini nalonga chinga ni teni nami amini mukwanshidi mulonga yena ngwa mwini ndi dichi amini kulisha hana hiulu nami amini alonga nishiyena akamwina chumanya kumona chuma kubola kutisha shidingana ine mwana mlekeni mwana ina naku enga nitishishe enga bango mtiyo kutama wani amni na mzanga ruchikupumulodi chitwenjira mwana kuti nangula tichuna tange mukanda wa Roma twezina antwejima ya kwanshidi necho china kulejinza amni ndi mukwanshidi watera kuleta chimpami ndi watera kuiteji ni teji na kanokam chu kuiteji ne udi mukwanshidi una yingi ndi unafunacho mulonga ne ami neteji na mimkwashi nafunacho yena di wansambishi unafunacho ne udi mukwanshidi ndiza amina kwingi kulonga ndi nga mulonga na una akaosha nindi ami mukwanshidi wayi asondeke nawo bayi mukatenda kwenu mukakutenda kwadi chuma mukanchingocho kanda mukasopesa mutu kokoni mukakusopesa kwa chuma hanchikire ngocho ika amwene muli yetu nge muli ukalo washili okay tienu ngadina ko shinami nei mukunkwata nei nakunona maleni muipokoto nami nga yami nanona nafuna chindi na yingi unafunacho china afuna chimukungira ngai mukunleka nenu yanga nei natweshi kuira ngocho teteje mukunleka enga niku kwa mwina kai niku kwana kena unafaida tienu ngadino enu mukwetana malenu amna tweshi kufuma okunyende na kutemuka chakubula kuna nenu yanga nikukulesha nene nami yanga kasunuki kudenu chinga munangite jiko ya necho dichimu unofaili tieno ngadeno inakenga chichukwasho nga tati munapira chwa uti na ngofu ya ukasunu na muntu kulonda amuyingishi kuli zambi he yomwe ni zambi ilange ndene na wenene bai wanye ndene na oshinga muna okay ochobeni oshen tuti mulo ne ko shene amakungana kire mulo wakudana kena kunshidi jambi odi mudimwe una zate ya weni ilanga mukanda wa zambi na hakuila ko anakeni chinga unasambili kusha chukwele uche mudinyi mudi Yesu odi mazina kushinta keshami inzambi na tujaina mulonga ilanga nini okay tinere unafude na chukumenso ami kurera kumwana ami Yesu tunateka numwana unafuna mulonga ilanga ne kukumi na hena step number 1 chakubula kumkwerera Yesu wa mwinuko osero tunete jatoka ndi nanga ndashidi twalenu mazukumatunga ejima aheseki mutena wakuito nyekela ejima aheseki hakuosha nawo nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atombanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka